boneng meleko ya lefatshe batho tla le boneng metlolo ya lefatshe batho tla le boneng meleko ya lefatshe takataka o njela mosadi takataka o ntubele lelapa takataka o njela mosadi takataka. Mamane o subile go stoko ke buile ga ke a bona la ha le sepe wana ke tla ke ipotsa ke a bona o tla o iphotlhe no me ditamati di ya tsamaya green pepper kore mataba re ba batla yellow pepper le red pepper so green pepper ya rekiwa mme ga e rekiwe mo go ka ba kile ba bona yellow pepper le red pepper di rekiwa mo di mausunga ka nte bona itlhele ba re nana bontsho a ke re na re se mause se advanced ai le cabbage bone o kwa motho ha re o se ka ntsha matla re ke a tseela dipudi ke bona ro wa ka o ja matla re ba shaba ka one eish mamane nna ke akanya gore 50 pulo no re ke salary ya molo ka se nne le ruri ka gore ke batla go thiba mabakanyana ke na le seemonyana itse le tshelo wa tsala wa itse bona le 2 days a ke ro khasha madi a shota a ke re wa itse re ke bala diosi tse ke a bala ke a go bolela gore ditamai tse di kana tse di dira bokana green pepper e kana e dira bokana morogo kana o dira bokana wa lwa na re matla nya 2 days ona a ke re ne ke theogela le letso gore a nne go shotisa a ke re le tsotlhala a theogela ga nkebe madi a shota o raya nya wena o tshwanetse o batla o tshamekela mo bona ke tla ke boa halapeng pontsho gorile bogolo ira 40 puleng ka re ga ke dirisebe 30 ka go pesa phandlane mamane ke na mme gore ke na le seemonyana wa itse ga se seemo sa ka e kere matla ke tla ke a kwa lapeng ke go go baakanya ke a bona o batla go tshamekela mo businesseng yana tlhe mamane bogolo 40 pula nna ke tlo go gamola kana matla wa buinya se mo se sa mesa o bona se wa gompe kwa gona laelenye nse di fedile ka lo botse ke fitlhetso box ya pizza le tona o ja madi a business a me matla nya go mo le ke matla ka la dineighbor kana na le go tswa ke phefo ba fokela kwa ebe wa ba mo tafoleng na foketse kwano ga ke a ba o tshwantsa bo matla o tshwantsa o batla o ntshamekisa pizza ile ga ya jwa ke kana pizza ile netse gore box a tene tla etsewa ke phefo ele tswa go dineighbor ke ipotsa re wa ya matla ka la wona fo fela kwa o boetsa o ba fo fela be re tloha le nna ke a ipotsa box a pizza o batlang ngwana o tla mpolaisa motho ke ile ka e botsa box a pizza o batlang ga o tla mpolaisa motho wona ke tlo go gamola ke etse tsana malapeng ao ke a bona o batla o ntshamekisa au sponsor gorile bogolo 10 pula hle nna matla ke a go ka tsa tamati le green pepper go dira soup ya kere nya ke na le mabakanyana ne ke tshwantse go a thiba bona banyana ba itlhele o batla ditse mo shopong ya me ke o sa ba re ba go fe madi nya go sia go tsa mamane dumela ha rena borotho ha rena borotho go na le shop e sena borotho ke tla bua le di-suppliera di simolola go butlisa mme ke na le cabbage mo meleng e bereka hela ka borotho e na le di-nutrients le di-vitamin nya ha ke motho le cabbage green pepper le o ka tsaya tamati ke tamati di ntse ko lapeng o itse gore gore nele number ya gago e tla re ga borotho bo le teng e be ke go founela ke go bolela gore borotho bo teng banna o tsana thele ra number tsa number ano ene e bereka eng ya tsenya number a ke re tla re borotho bo tla ya hela wena matla go wena tota wa go gola le matla a go tsa me o tlhatsa toileteng go re o le kana o sa ntse o nyela toilet a se pa kana le matla wa ra di toilet nka tsemele motho ya tsama o ke o boatla le sutla nka kana motho ya la di toilet tsama mama go to yana di toilet gampi wa itse wena a ke re matla go emelelo go tlhatsa toileteng a ke se ke toileteng gampi ora ya no nyetse ke mang ke nyetse
ka gore ga se letso phakela pela ya sekoleng go tswe maphakela go tlhele nako tsa go siwe toilete ke nyala ke jeleng a ke re ke go rekela thusa le magwing ga o gore ga twe nyano batho ba modimo a go tsa kgamelo go tlatswa toilete e matla o no tla moreng o na le madi a go betsa tsamao go tlatswa toilete le matla ke batho go bua sepelweng a go tsamaya hela tla kwano tla nne boa tle go nna ga ke go bolelele wena e le go nka bua ke le nosi a ke re no re go tlina toilet ne ke go gamola toilet e sekolo ke go boletse re ke tlo go fixa ke re matla toilet e sekolo a ko ke go ba bona number a ngwanyana o petseng ke sa tse ke le teng kana motho le na rumpha number a mprisa e tsenya wa matlo bo dirang o bo feleletsa le ka di-cabbage nyana tsaka wena ka pa ntlo a ka ntse business ga ke re ne re kgona mo supply ka di-cabbage a ke re ke nna ke itseng di-number tsa batho ba di-cabbage wena o tsana ga kae wena a ke re o rekisa nyana nkgoisitse ngwana kanto o ne go monaeng nya wena wa kanyetse business ne ra go mo supply gape imagine ela kana ne ke tla nna ke pala majiji ya yele borokwane le ena rra gape ke re ke gale ga ke lebeletse yana o ne bodi ele tota wena na kana neng ka nyala mo le ngwana mo le ngwana o fake ba feitseng from tiri a ntse a kgwetsa e le gore ke a kwa ga bona o pasitse matshwao batho ba ba kgwetsa ka o mama kana ne re toga re ja lenyalo itse lami lene re ba fasa ka cabbage yela ka lenyalo ai